noko siyabona tiyachubeka tiyangena tishamthetho sibona nje nyalo sephinde sibona lapha umhlonishwa Masilela wakhona lapha kalobamba lesitake salethuba lokuthi sikhulumisane naye ke lapha siyabonga mhlonishwa ngosiyami kusipha lelo thuba. Kokuqala nje mhlonishwa ningayihalalisela nithini ngonyama yeMaswati kule minyaka lengama-40 solo isesihlalweni sebukhosi? Cha kamoya msakade okandaba umnekati welive singambongela naye wekunene simbongela nani ke wekunene akukabi lula kube madima kulolu hambo lolu nabani nakaphila lo 40 years ubonile ukuthi live belinjeya kepha wekunene walibamba nasubuka infrastructure lekhona nyalo wonke umuntu bekangathemba but sesinalo lithemba uyabona embili ukuthi ku-festival kungamane kwale kona nje kepha nje wekunene ngiyambongela kakhulu nelive lonke ngiyathemba nalothi liyabona ukuthi awube kunene kuhle vele sekungabe kusala lapha nalapha ngoba ngeke kube perfect vele kepha wekunene ngiyambongela wekunene. Yes, sisibona indzaba ye-development nakhona la kubolobamba nje siyabona sekunemigwaco leyakhiwa kuneminyaka lomuhle mhlonishwa kalobamba wekunene silithungu lengwenyama basithuma senda lokhu labakushoko bebathi abakhona ekufika emakhaya kepha ke nyalo sebakhona labafikako siyezama njengoba nawe uhamba nje ubona kunelitiyatiyela eceleni la uhamba khona ngokuthi bakalobamba basithuma senda lokhu lesathunywa kona siyethemba ke ukuthi nakuletinye inhlangothi ngiyathi ukuthi bahlete emakhaya bekunene ngoba ungaba nomgwaco kepha uhlala ekhaya siyethemba ukuthi sitawubuka kubudget ukuthi ingabe budget esiphathelene letawulenta ukuthi sikhone ukuthi iboost agriculture phinze nakuletinye inhlangothi khona nje ukuthi amabhizinisi kube khona lokwendekako. Yes. Okay. Lunga leParlamente lakalobamba malangeni lamahle sitaqhubeka sikhulumisane nelunga leParlamente lenkundla yasemafutheni mhlonishwa siyavusela ngiyakhumbule eminyakeni lophelile nakuvulwa